ma vedere giù che bello. Stai facendo... Vieni qua. Vieni qua. Sto facendo un altro video perché Sì. l'altro si è spento da solo. الشمال اللي بيجري بس يا جماعة. أنا ماشي 110. vado 110. سايق وانا عارف ان اللي على يميني ده مش هيفكر يجي ابدا في الشمال الا اذا اداني اشاره، مع انه مش من هنا، من فرنسا. وحشتني السواقه في سويسرا. ده نمر سويسري بس شكله ايطالي اللي قدامي ده، عربية فيات. هنا السرعة هي بقت 100. بص السرعة هي العلامة هي بقت 100. العلامة ده 100 all'ora. نزلت اهو بالسرعة بقت 100. طبعا اللي ماشي ده بيجري بيجازف لان هو ياخد غرامة 250 فرنك. يعني chi corre sta rischiando a prendere la multa che è 250 franchi. انا في التونل في النفق ولابس نظارة على فكرة، شايف كويس جدا. التونل منور جدا. السرعة جوه النفق لازم تكون 100 مش أكتر. في النفق ده في أنفاق بتبقى 80. Alza di più la voce. La voce? Sì, perché sennò nel video non si sente. Perché siamo a tunnel. بص العلماني ده بيفكر يعدي وبعدين هو عارف انه ما ينفعش، مع انه فرنساوي وهو ماشيها يعني ليجال 100%. هنا بقى العلامة دي معناها ان ال100 خلاص نمشي 120. العلامة السوداء المقطعة دي. بص بقى طريقة يا اخوانا عشان احنا عمالين نقول الطرق اللي عملها بالجيش والطرق اللي عملها البتاع. Splash Spa, papi qua. Splash Spa. Splash Spa qua, sì. Ma noi dice che Locarno meglio. Andiamo a Locarno. Se siete pronti andiamo domani, ma vediamo solo quanto costerebbe. Sì, su internet. Sì. Così almeno andiamo insieme a qualche parte, divertiamo un po'. Sì, shukran. No, amore. Io sono arrivato per quello, per farvi divertire un po', sia che usciamo, sia andiamo in piscina o barco così che non siete mai andati o qualcosa del genere. Ci ho pensato che 2 settimane prima delle vacanze, della scuola, ci divertiamo un po'. E poi se inizia la scuola dobbiamo iniziare bene, fare bravi, studiare bene. Traduci. والله جيت مخصوص عشان اسبوعين قبل المدارس اوديكم تتفسحوا شويه ونروح ملاهي مائيه وحمام السباحه وبتاع، ونظبط نفسنا اسبوعين. نطلع الجبل مره، andiamo in montagna una volta, Monte Breo, qualcosa, fare la camminata. بدنا نطلع الجبل ماشي، نتمشى تمشية في الجبل، منها رياضة ومنها نشوف حاجات حلوة وبتاع. ممكن يعني على قد ما نشوف بقى الفلوس هتعمل ازاي، يعني العملية متشحورة شوية. Ma Splash Spa è bello. Fatti d'accordo voi, tu e Yahya. Ok, dopo glielo chiedo. Ok? Sì.
ماشي 120 يا جماعة. لازم انزل بسرعة عشان اسيب اللي على شمالي يعدي، واللي على يميني ماشي بطيء شوية اهو اللي قدامي، واستنى اللي جاي ده يعدي وبعدين اجري انا شوية بقى اعدي اروح شمال كده. Vado così in sinistra e poi passo tempo perché quello che è avanti italiano lento. Poi non è che ora che ho. Fai vedere la montagna. Bello بس يا جماعة العربيات الناحية التانية كلها يمين. العربيات دي عربيات جيش. Basta poi. Basta. Li salutiamo, aspetta. Saluta. ها؟ Saluta. بقول لكم بقى السلام عليكم بقى كفاية كده. Salam alaikum.